Voin hi September ni riat sang ni somni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule. Tun tum chu tun lai Mizoram chanchin lu atu. Pi van lal du ati lung lei boral chungchanga buaina kal zela Mizoram police ten athatu an man chungchang le international news te kanon puang do na ni. Ama sain pi du ati thatu an man chungchang hi ian puang ma sateang. Pi van lal du ati thatu nia pu lal choi moya man anita. Rau thla news long tlain azia danin pi ke van lal du ati kumsom nga pani chan mare tu lunglei chu rong taka tha ni chungchanga lunglei police nuaya special investigation team IST te chuan tual thatu hi an chui chuak to a ama hi lal choi moya kumsom ni pali son of piang thiawa tahan f Myanmar nin thangte khuan in mi na kho same kani special investigation team hian miri nom takne na tangin tual thana man ruwa chemte hi lal choi moya pai thin nin thu an donga ama hi luang mo lungleya om ti hriat ani bokani he thu don bo zui hian special investigation team chuan athlen ina lal choi moi hi zuman ngalin thu zo fiania voin kwe khan lal choi moi hi kota thon nin lunglei district jela da lu ngalani special investigation team hian investigation of mabagla omte chak takin an bo zui dona tun thlenga mi pui troi omna wangin lom thuan soya atuna pianga police te troi om zel turin an som bok ani kan Mizoram police te nu chui konga an fak tak zeta pidua ti thina chungchanga po rang taka poi khoitu an sui chuak thei hi alomom tak zet ani ole tuna chuan international news pon chunjom te ang meicherai por laka Taliban che dan hailan ani Taliban telaka meichia anzalen lotran to hlea mun rang ranga ti duda torian pong sualte an toka athen ka lum an tok boka Taliban te chun lalna le thu neina an chel nuwa thil tam tak thleng soi tur om chho mek zelani an thu soya an din he lo zia an tilang zel bok ani September li po kham Taliban fir fiek te chun khoverin makati tur khopin meicherai po laka an chele ta a an chung te mulai ngein meichhenau pailai mek chu rong takin an kap hlumani meicherai po rang ka hlum mi banu negar ania meiche police nin veng chung tan ina hnathok lai mek ani inrin ni khan an chena in Firozko Central Gore province a Taliban fir fiek te hian valu chilin silai keng be pathum ten apasal le afa te an phur beta chumi nuwa an mulai rengin banu negar hi an kap hlum ta ani ti hlumani la hian banu negar hian note thariat mi a pai mek nin an soibok he thu hi Taliban te chun zepin BBC ne na he thina hian in nam hnoin an nei lo thuan soi thunga Taliban thu puang tu Jabihullah Mujahid poin thil thlendan kim chang le chiang tak an chui zui mek thu soi bokani Mujahid chuan Taliban te thil ti nge ani ti ala hriat lova mi malin mel mak na emo thil dang wang po ani thei thu soi thalak thedara banu negar te ina hian banga thi sena kainul huma ro rel na le ram omna thara hian Afghanistan a tharum thon na sa taka thleng ti chu soingai lo hriat sa ni tin news chuan an chu ani boina in mung chho me kara Taliban fir fiek ten Afghanistan ram chu ming tharan peta Afghanistan ram chuan fir fiek te ra be na kara boina tong chho me ka Taliban fir fiek te zinga hroi tu soilo tak pakhat chuan thunei na sanga chelek don ti thomarik nuwa Afghanistan ram chuan ming thara nei vele don ta ani Taliban ho chuan Afghanistan a thunei na chelek tu le mo phurna sang takla turin hroi tu tharan ruat felta a ram hruai tu an ruat tharte zinga hian FBI lamin mi fir fiek wan te ta puan takte United Nations in wan te ta puan takte po anom ti hriat ani Taliban fir fiek pol te hian Afghanistan a sarkar na kalpui turin ama in tum ni ngot ruat an tum don china an mani chung kolama har satna neu a om ta ka wangin an thul le tian soi Taliban fir fiek pol chun Afghan ram hruai tu luatan Mullah Muhammad Hassan Akhun chu an ruat felta ani heti rual hian Taliban thunei tu ten BBC an childanin Afghanistan ram chu ming thar pe kani tur thuan hril ngala tuna china Afghanistan ram chu Islamic Emirates of Afghanistan tia kawni to don ani he thutluk na hi Taliban fighter ten slai met puaka an mani du lo na lan tira mi puipung kho man no dar nu le meichia te an vo be nu apuan zarani thuan ta langbok
Afghanistan ramathu nei na kalpui tu turte hi kumsom ni zet khothlang ho obbe na tanga anzalen theina na su su tu tele amazing hlap tu te an ni don ani di in thu nei tu te chuan ta langbok tuna an thu nei na hi sarkar ngil nget takero alani ri lawa thu nei na chel lai lok tu turte an ni don ani heti la hian Taliban ten Afghanistan sarkar en kol lai lok tu caretaker government chu President Biden an apom mai don lo ti White House press secretary na puang ani Taliban sarkar thalo tu zinga FBI wanted lisa tel soi to angin Siraj Hudin Haqqani chu Guantanamo Bay jail alotang to a US chuan alu manatan US dollar maktadoi somlai asiar nge ani ba ka hian tun Taliban shroi tu thar pathum te chuan lotang ve to boka midang pathum po antelani Biden a thupuang tu Jen Psaki chuan Afghanistan Taliban sarkar thar hi khovelin an thira chung zinga chuan United States po kan telti asoi Afghanistan chuasan tu mi sang khachuang Kabul airport ta Taliban ten andang Taliban chuan mi sang khatvel Afghanistan chuasan tum tu te chuan danga mi sang khatvel chu Afghanistan ram chuasana ram danga kalphalna visa nei te nein United States le ram danga kal turte anni US media na report dan chuan thona tam takin chu phalna departure clearance an ngak meka hetianga anom san chu US le Taliban ten inbiak na an nei mek wangani ati US media te chuan tuna Kabul a thona ding mek te chu Afghanistan mi le sala tang khang te phurna tura ro man sa le in paisa alani lawati ve thung passenger tur te chu Taliban ten airport a luan phal lo wangin airport bulvela chuan an umni nan soi mihring thiar su chungchang in charge Pentagon official chuan hetianga Taliban ten Afghanistan chu san du tu te an ladan chan ber chu United States an lo pui to na wanga hreman du awanga ni atia tunma a Pentagon official Mick Mulroy chuan hetianga Taliban ten an mani hlok na ta na mihring ti hrom poisa lawa hunan mangani chuan pomemo ngoibo pui mai theni lawati heti lain US House Foreign Affairs Committee a senior Republican Michael McCall chuan Mazar-e-Sharif International Airport ta Taliban te hian thlona paruka Afghanistan chuasan theilavin American te an ladangani atia Afghanistan chuasan tura phal sakto Taliban ten airport chuasan an phal lo chuan an din mun chu hren be ani to ang atibok McCall chuan thlona kal chuanan Taliban ten thildang an phutani chuan aum zia tak chu United States of America in full recognition apek Taliban chuan a phuti na ni ati karkalta zirtomni khan US Secretary of State Antony Blinken chuan Afghanistan chuasan du American tenen hian inbiak pona an nei ti asoya Doha Qatar kan team tharte chuan American Afghanistan chuasan du tu chu abepop renga hemi tan hian management team po kan siam to ani ati US chuan Afghanistan chuasan du tu ten an chuasan theinan Taliban tenen inbiak pona anna nei zel ti asoi bokani Taliban sarkar lak luna China atel donem Taliban te chuan sarkar tharan siam lak luna China chu an mani telpui turin an soma he an somna chungchang zonan don hi China chuan a chang lawani media ten an report dan chuan Taliban chuan an sarkar tharlom na tel turin China Pakistan Russia Turkey Iran le Qatar te an somani heti la hian China chuan englai po a thopui Pakistan le Russia tenen Afghanistan laka a policy tura duang mek dia soyania Russia le Pakistan te chuan Afghanistan hi an thlop mel hle ani Beijing chuan Pakistan le Russia ten Kabul an embassy chuan la hong renga Taliban sarkar thar siam hun an nga kani heti la hian United States United Kingdom le khothlang ram dangte chuan Kabula Taliban sarkar thar pompui chungchang an man mo lo thu an soyani sarkar thar siam na kaltura Taliban in an somna chungchang Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin chuan hemi chungchang a hian tuna mai jon thu thar ka nei lawatia mase Afghanistan in sarkar huap zo in ngana zaw ram chung le ram pon lamtana policy tun lai le finga siam mani tur thu le a thenom ram tene na thataka in bia a om tur chu China chuan a thop don ti aron soinon thung China chuan Pansir Valley Taliban le Ahmad Masuda Shruai National Resistance Force te in kana chu nai takina thlir ti China Foreign Ministry thupuang tu chuan a soibok Pansir Valley din mun chuan
Taliban in Afghanistan a sarkar thalan siam tur chu ati khotlai nia soyani Pansir Valley hi tu kuta ma alatu lowem ni NRF hotu Ahmad Masud chuan Twitter Taliban te kuta online pek lo zia ta langa tuna hian Pansira kan lom veka khoya ma kalson kan tumlo Taliban te hi kan do zel don ani ati Taliban te ro chuan Pansir khopoi mol la to angin anin soi zela NRF te ro chuan an tran huna that jok thu soin Pansira kan meka kan din huna tha tin Ahmad Masud chuan asoi Ahmad chuan andam thathu po soin anom na mun takero asoi lang du lo thungani Taliban te chuan Ahmad Masud hi Turkey atlan siani lo poin former vice president Amrullah Saleh nen Tajikistan lama antlan siani na soi ve thung resistance 2.0 Twitter a chuan beinana sa takkan toka du than tur panhi chau kan nayani bazarak chu Taliban te kuta om towa tuna hian khopui thuk zo kan pan mekani Pansira hian mun poi mo tak oma Taliban ten bazarak lain chaka anin puangani mai thei ma se keini ro chuan atop thlengin kan do donani ramla ki hne na hani ngai lova engang point Taliban te huang taw ma sela Taliban te hian mi pui thin lungan hne chuang lawang tin an zia kani Israel si paiten Gaza a Hamas so munan kap Israel si paite chuan Gaza Strip atanga Israel lama balloon al chu ani le chu chang le tin Gaza Strip a Hamas military site chu nimin jing khan thlo thein mangin an kap tian soi fighter jet mangin Gaza simlam Khan Yunis Hamas rocket manufacturing workshop le military compound chu an kap ti Israel sipai thu chu chuan ata lang Hamas military compound an beya Israel beina tana tanelan siamna cement factory po awm ti an soya civil chena bial bullock mosque le water treatment site bula omani anti thotam ni khan Gaza a Islamic Jihad thop tu ta chuan kongzoin tun hnaya Israel jail tanga tlan chuak Palestinian mi parukan thom nan lan tira balloon allai engmaza chu Israel ramlama an chuani hei Israel sipai te chon chang le tin Hamas ho mun chu September ni sari jing khan an beizui ve tanga alani Sri Lanka Parliament in state of emergency puanaremti Sri Lanka Parliament chuan President Gotabaya Rajapaksa an aram chunga eiturman khu khile chebrelani tur vena tan state of emergency a puan chu apompuyani Parliament a state of emergency puan chungchang soihona ep to member te chon puang khelawin essential supply and call tur hian dan man tur om nin an soya emergency rule chu mansual theini tin an hil thungani mase president in August ni somthuma emergency lo puan to chu house a hian atlang ta thawani emergency law hnuaya hian thunei tu te chon waran nei khelawin mi an hreng theya until nei te polak sakin anin le an chevel te po andap sak thei to dona dan man lai then khat po ti top lei lokin thupek tharan ti chuak thei bokang heng thupek thi chuate chu thu boi siam sak thei ani don lo bokani hetianga thu nei na sang pe kan ni wang hian ep tulam chuan an man sula hlogom thu an soyani ma se rural lai party member te chon kong dang thlan turan nei lo wangin emergency hi puan mayanga ya he dan hi sarkarin ep tu te lam beina tan mana tum lo ti an soyani ole khati jongkha international news kanon puan chu theita chuan nia mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me